Okay, assalamualaikum kanyo katan mata temanghud. Magsukol support nyo ha YouTube Rafi J channel. Jadi kung lupa mag-subscribe, mag-like, mag-share atau pun mag-download si mga content-content na i-upload ta halong si YouTube. Jadi ang mga pangsaku, jadi adlo ini inactivity ni mag-review kita sin video comedy hinang simbang sa ta tausug dahil ha drama comedy tausug. Ini video nila. Tausug drama. Yan dah YouTube. Pinagpost ini kuan. Ada yang YouTube di Jirik Body Group. May member ko raisab. Jadi ada ini review hunta. In video ini sebab kita ko in way 5 kabulan i-subscribe sin Jirik Body Group ini sampai biaron labi na 800 subscriber. Way magot ang kabulan. Jadi makita si hambuk viral yung mga drama nila ini. Jadi review hunta bang ini special sin drama nila ini. May ta always ataupun nahinang menjadi besar talong ta viral siya bio. Jadi ini contoh dia review hunta man review hunta. Ini video nila. Ini antara yang entertain lah. Malano yun dia story. Comedy drama. Jadi interview hunta ini reaction hunta kita untay namin kuanya in review sin video ni Bang Biade. Okay, jadi kayo malupa mag-stay along sin Ravi channel, mag-subscribe, mag-like, mag-follow, mag-download. Jadi mag-like. Yan yung paling penting. Jadi mag-support kita nyo. Let's go. Check it out. Okay, jadi assalamualaikum. Yari na kita piyon mag-review, mag-reaction sing comedy sing bangsa tayo ni. Jadi sila ini bago sila naghinanginang bay nila punan. Jadi ini hambuk reaction ko ba ini review ko ba ini supaya may nang hambuk support desab kanila in mga unwinhinang nila ini bangsa tayo tawsug. Okay, jadi start 1 2 3. Bokon na kasi. May tanong, gadji na. Aduh, bangsa ta. Yan yung kakuha si bangsa ta. Basta masa pating gadji sa ini nang di magjalan. Tapi ada pemansa. Maghalaw na. Ini project kau hinang ha. Okay, jadi palakon utamanya Jirik magol ganito. Lang ay awak mo insin ko. Ya di man dyan. Higkatan. Tafangan na. Di man dyan. Ay. Wait. Ini bedin. Inanak mo nakatutok. Magana na siya. Natutog ka roon. Biya di da. Astag. Aduh. Lakunan nila okay. So, direct. Musunta. Okay, jadi Itu startingnya yang pengen nag-consume video. Oke. Assalamualaikum kanyo katan. Mga tayo Ini ko Jirik. kalasahan, mga bangsa ko tausug. Jadi ako latod pagsarang sukulan ko, inaka subscribe, magsukotod kanyo katan. Jadi, ako malupa mag-subscribe YouTube-nya Jirik Body Group channel. Ini. Jirik Body Group channel. Salah pa siya minidyan niya sin channel. Okay. Direct. Jadi bang way pa naka-subscribe, subscribe kamu, yari na mamatakan kamu, pray na guys, pray. Okay, jadi ito kalupay. Ya, like, comment, and share, right? Okay. Mudah-mudahan magbagitan nyo sa inyo pinagatan, mag-support kanibatan. Okay, bye guys. Kita enjoy. Oh, ini title-nya Bata Mangguruk Tausug Drama. Mangguruk. Ini maksud si Mangguruk ini. Kutusog di sa bako cuma dia
matod kiyawin simbi ang mga real bahasa ini unin manggurok ini. Jadi kumin kamu halom sin ruang space kumin unu maksud sin manggurok ini. Oke, jadi ini ngansin pelakunnya Jerry, pelakun Yadam, Idin, Batak Manggurok. Ini ngansin kampung Hulak ka tahun ini. Let's go. Ya, yung biya ini masuk sao. Ini nang wifi na siap. Ay, Rin na yung mga bata ini. Ngayon na mga bata ini. Aduh, sakit tuh yung bangsa. Nawa, makajalan sin inang ini. Hari nawa, jalan sini dia. Isu ni makajalan sin kita sini. Ayah. Jelek ini nang ini. Isu makajalan. Wah itu diri baik tachi hal ni. Bang. Ayah. Menyalugi oh. Biarin ke jalan nyari negital. Aduh, sakit oh. Aduh. Okay, boss. Okay. Alakan takaw. Bang. Alakan takaw 5 tao, konsum na. Atoy. Ay. Parang sa mga kabataan ko. Jadi sementara kita kita bang kita. Ano ba ini? Punch cake kayak ini. Punch cake. Laju direct. Iki. Dumadal ba sinadya kita ini rumay nang din. Bang. Weh, luga mo kuno. Umi lang kamo kun ben kabakti ni nang. Dahil nakanyata ni. Nah, imbang sa ta, dahil ini style. Tapi ada kuman, bukun desab kaan. Aun kay panan ba ini. Way hinang masusah. Jadi, may tumakabak na hinang, duway na hinang. Jadi, dari kuntah kita unta bang unuin dia ketika hinapusan sin namin story nila. Bang. Manglag kita basi ro mga Put basi. Basi na din daw ng tayo. Bang. Basi na din po tong Lord. Bang. Basi ang Lord. Huh? Oy, tuon ko na mas story. Oy, kay ko kuno oy. Oy, pukong kay ko. Bang. Ay ko ko. Kali kau pukung bangke panan ini. Aduh. Then kami kilag mo kuno bay kabakti ni nang. Manglag ni basi. Dapat lagi ada yang takutan kadlaw. Ya cara bayaran, magbayaran ka kilo. Bang. Hindi daw na ito kanang tingin. Allah ya tuloy. Uy, jirik ba ini? Sab nagdaon ba siya? Kuan. Nagtaging bus. Magpakakulinang. Unikat na sa Na isi makatukang di. Ako na magtukang. Kang bata yung kako. Bang. Na isi makarasin ito. Ako man din. Na ngamtud. Na ngam. Nilaga mo rin kain lagi na. Okay. Mga lisag duyan matiktan mo. Okay. Magtaging bus, okay? Okay, so matiktan mo. So yung mga lisag to, pagtakading boss, sama to nakita nyo. Nga susunan ni story dia, ada mystic na rin nila. Tapi, wala masalah itu sebab ini untuk saya komedi. Wala masalah.
Hai, ini alin na ba? Ijelek ini ya. Kalau pakai nento ini, janji niya isag to. Masusah ini tahu. Jelek. Kariko. Oh, baba inumbol mo. Mahawa inumbol mo. Sina. Oke. Sinanya ini bukan kaling-kaling. Salah, dia menjadi magsalam. Oke. Ini. Ayo biar aja. Oke. Ini mah apa tadi? Yan na boss. Ini tukang kacau. Ayo po. Ini tukang kayo boss. Yan boss, makapam siya magkita. Note. May din magkita chi. Ala, suwana. Ini po, kita po. Nakita mo ba boss? Ana. Abang. Oke. Ini kamen kini rata. Ini kariko Boss. kita. Sinya to. Aso suwe magput-put muna sa wato pakit ka bang jumalin ni taxi ni pakit kiri mga kabay. Way pa na siya yung mga building ba pa tatay pa. Lumubot jumbo sin jumbo magputbat. Ayari. Dulukan. Ito mo kita ya. May na, nang makita yun. Inyari ini kata ni rata. Oh rata. Oke ba? Nah, Yan boss, taga bingit. ayo bingit harap mari. Roundabout. Roundabout. Yun. Yon tanda amaran hutang dito. Di menjadi sumut sembarangan lor ya. Ya. Jadi, diyan na maginang. Palingkat Oke. Jadi Bang Oy ko nasilap implan nila ini. Karot simin plan nila ini. Jadi oke, good comedian lah, good comedian. pa amalingkat pa yon ba? Sabay pa na jalan ini. Ikaw gusto. Okay, diyan na ba? Kami way pa na ako biyan. Anday pila ay kani ko may pakita Takat. Pila piling konta into ni ka. Ha? Ang pungay bukan. Deposit ka ba? Deposit. Ben? Pila deposit? Woohoo! Ay, Nata ka muna deposit ha? Okay. Pila ngay mo? Ang ibo? 500. Nah, kita kau ini ambok contoh resab. Di samping kita biar aun komedinya, aun biar nasihat, kuan biar kawa unta historinya ini nabe ini. Jadi kadang-kadang imbang sa tayo ini biar tuh makaunay pinjam deng sinhinang nabe ini. Lepas tu inhinang makalabi ring hapinjaman deng sinhinangan. Nah, ingguanya baki. Sila na ini. Di Ito, manggatas. takasawa siya. Nakasawa? Di mo niya tinagay ka na. Inasawan niya, bituanan na inasawan niya. Jadi siya, uno pa siya. Aduh, sakit. Kuha mo ng tuloy. Isa, dua, tiga. Kau mo din. Walang to. Ya. Jadi bagi-bagi ini pamigo sa pinyak. Kena? Kena mali ako? Okay. Konsansi. Takat na ka mo. Ay, Allah. Oy, panak. Kinakaw, imang sata. Way pa nakain ng, ano to? Way pa nakain ng maminjam na ini bias. Way ta, kita manghinang kuno-kuno ini properly lumikuan tali unta. Nah, yun kaya na way di matong. Aumansin di matong na. Let's go! Kain ng takat na ka. Ikaw takasawa ka na. Takasawa. Amot. Jadi ini nen contohnya mandul, tapi ada kuman mandul di kepangandulan. Jadi, aduh, let's go. Ay, kita ka. Ay, nabay din siya. Oh, ano na rin. Nah, lagi. Ini yang buk contoh, bukun hinang injakan bos. Nah, ini nah. Artinya pangumbang jakanin bos, ini hinang pun di maubos.
Nah, ini lagi. Long ngikain simbus, iparatain hinang yaon. Jadi, hindi aknya tahu nagrata. Sampai kuno marata ang tahu magrata. Sepatutnya, itachi at ipaparatahon. Aduh. Let's go. Malayaw sila maginang ha. Malingkat. Taong ko muna yung kinang. Manayaw. Ayan. Taong ko Jalek! muna ini lang. Why not takaran? Jadi natutugin tukang itachi niya. Nahalo. Dalibay tagkay na tutok. Pwede pagdala. Ni tagkay, mapuno ni tagkay. Hindi nang magtanggali ka, tao magkulit. Nah, mencari mana makurik sin tao. Suway hitachi dong. Kamu si Tatsi yun. Uwi lang si Sayaw na ram. Ay, mahalaw na kalambay ni. Kumpum malaw. Pwede ni ninang ha. Lengway, sangkoy. Yan si Chichipe ha. Ayan. Lu kasi, bati. Bati. Maliso ako ini. Ayan, yung project ni maginang ha. Ay. May ginang ha. Yang mana kaya na kagyaw. Gadji na. Maghalaw na. Ini ha, ini. Dahil ni yung project ka, hinang ha. Sita ay in-agreement ko, Bladlaw. Ayan. Pagpapilang ayaw, kawak mo, insin ko. Yadi man dyan. Dingog juga into kang kamera yun. Ya, atay gud sa sing kamera. Karo mo rin tayo, nagkatawa ka, nagtangis. Aduh. Higkatan. Di man dyan. Ay, Beni. Inanak mo nakatutok ko rin. Ay, isang ko. Amoy lang yung magsingsong lang sila. Singsong. Iya. Ikaw may makalaro. Kaya na, nagsusum na sila. Ato ganinang watas. Garwa ko busap time na. Inang kami. Maningkyalaw ka to, masusen. Bos. Di wala niya ako nakakat si Bato yaw. Kami akatog ako. Kita ba yung last ko niya? Ganing gadjita ba yun? Garo ako. Yung last ko yan, naman ako sinulat. Pag-imagine ako sa ako. Masih Pag-imagine ako sa ako, meron kabako sila. Paano ka? Nag-imagine si asawa niya. Aduh. Macam. Aduh. Ano may nagsansa? Nagkita may pagbalik pa kulumbong. Okay na si may nang tanong. Basi pun basi lah. Ating mga kaputang kakilo. Amok lupiya. Dalag na ako kasi. Ano. Can anybody out there hear me? Okay, jadi ang muna ito yung drama nila. Jadi kung malupa magkita full amin bukong review, bukong reaction kita kamo dito Jirik Body Group channel. Jadi dito yung full video nya. Ang kumita kamo dito biarin jalan sini story nya. Jadi komen kamu bang mana tahu yang komen nyo, aun idea nyo, mana tahu mahinang lila. Jadi dahil kami biyan ng video. Jadi makasupport habang sata maghinang dia dihini hambuk hiburan dia katulong. Jadi kung malo kang mag-subscribe dito Jirik Body Group channel, iwan din dira sa Bahara PGR channel supaya matauta pa hinangon ta program tapos hinangon ta gini sanlong ta story about simbang sata.
Okay, jadi magsukol kanyo. Thank you for supporting and salamat.